So ato lagi ti videos na jay about inspirational. Napintas nagbuya kayo ti inspirational video. At least ure dua ti may sangal daw. Tapno makapag-reflect tayo. Kadagiti paspasamak ti lubong tayo. Taado lagi ti umay nga suot. Magyaman tayo ti Diyos kahit naimbag. Awan ti sabalin nga kasasayaatan nga biyag no saan nga ti adda kini Apo Dios. So dapay yan sa balay nga muyo? Dapay ka di? Ha? Hello. Dapay ka di sa balay nga biyag nga nasisayaat? Yeah, Brother Ray, dapay ya? Awanan ti kasasayaatan kararagsakan nga biyag. No saan nga tibiyag nga daging ni Apo Diyos. Katatalnaan, kararagsakan, kaulimukan, panagbiag, peaceful life, joyful life, the life in Christ. Tibiyag nga daging ni Kristo. Aray dayaw ti Apo. So day ti kasasayatan nga biyag, awanan ti sa balay. Haan nga bisyo, haan nga nailubungan. Kasla di inadal tayo dinaminsan nga anak nga nayawan nga pinadas na tinagbiag nga naragsak tilubong inala na amin nga sanikwana tawid na kini amana pinadas na tinagbiag tiragragsak sugal arak babae pinadas na amin ngayon saan na nga nasarakan tipod nung aragsak kayat na nagsubli ti amana. Takunana, ijay bala ni amak at dati ado nga kasapulak, naragsak ijay. Ngam siya kadak ditoy. So nga tipud no nga ragsak, haan nga ti kwarta naman pa'y kasapulan tayo ti kwarta, kinabak na ngam tipud no nga ragsak at daki ni Apo Diyos. Maridayaw ti Apo. Praise God. Isi maman takabay mo. Kunam, God bless you. God bless you. Kaya po Diyos naimbag launay. Hallelujah. DJ, click on. Praise God. So ituloy tayo. Kaskunak man nga nairugi tayo nga tadalan may mapan ti panagrangay. Kunan ni Juan nga madungtungo nga rumangay tayo. Kadagiti so amin. Kabanbanag. Okay, so may we prosper in all things. DJ ti kayat ni Apo Diyos. Hana kayat nga agri-agrigat tayo, makan kanayon. Numampay no dadumaki palasat na tayo, kadagiti suot ti biyag tayo. Ngaman nga kayat nga agri-agrigat tayo nang ipalubos deta. Tauray ni Hope idi nasuot. Napukaw amin na kinabaknang na nagsakit. Ngayon mga impalubos ni Apo Diyos. Basta agtalinaid tayo. Kas kini Hope, nagtalinaid iti Apo. Kahit inawat na, ti dubli nga blessings. Batay dayaw ti Apo. So nga no, antay nga pumanaw, kini Apo Diyos, kasi nadal tayo di last Sunday, dwell in the house of the Lord forever. Agtaeng tayo, iti balay ti Apo, ti agnanayon, hantay nga pumanpanaw. Tayo jay balay ti Apo, adda kinawadwa, there is abundance. There is peace. There is righteousness. Adatal na, iti balay ti Apo. Kahit nasawain ti presensya ni Apo Diyos. Once nga pimanaw tayo, ijay presensya ni Apo Diyos. Sigurado nga saan nga napintas ti pagbanagan tayo. Ngayon nagtalinaid tayo, iti presensya ni Apo Diyos, iti pamati kini Apo Diyos, panagdaydayaw kini Apo Diyos, sigurado nga adda bendisyon. Madaydayaw ti Apo. Adda blessing. So ako na ni Ari nga David, dwell in the house. I will dwell in the house of the Lord forever. Kuna ni Jai. Because the mercies of God shall follow those who believe in God. Ti kaasin ni Apo Diyos sumuro. Kada tayo. Okay. So, naadal tayo lagi tinadumang prinsipyo, nung kasano ti romang ay.
So, at data ito yan, ask God's power to get well. Naadal tayo, nga masapol nga sardeng tayo, iti basol. Nyaman nga kita ti basol sardeng tayo, rugyan tayo mati agurnong, anday nga agbalin nga waldas. Ada kwarta tayo, agidulin tayo, ag-save tayo. Anday nga gastusin namin. Then, masapol nga basahan tayo ti sao niya po Diyos, tinaldaw. Tada ito iti dagiti naisurat ti Biblia at dada dito dagiti prinsipyo ti biyan. Principles of successful life. So ako na ni Josue nga ijay surat na ngano dagiti sasao ti Dios. The word of God or the laws of God will not depart from your mouth. You will become successful and prosperous. Madaydayaw ti Apo. Ket amok nga rumangrangay kayo. Haan nga agpapababa. Noong padalagi ti suot nga umay. Amok nga addan dagitay bendisyon nga umay kada kayo. Okay, so ti dayti nga aldaw, ket adalan tayo mapan ti panakabalin nga ited ti Dios tapnon ti kastamang pataod tayo. Iti kinabaknang. Ask God's power to get well. Tani Apo Diyos ti mang pabaknang. Numan pa adalag iti bumaknang, gapo ijay kinagagitda, uwin bumaknang, gapo iti illegal, ngamhaan nga nagtaod kini Apo Diyos. Adama dagiti nagagat, ngam awang pamati da kini Apo Diyos, rumang ay damit. Ngam, anya ti pagbanagan ti familia, dagiti haan nga agbutang kini Apo Diyos. Dagiti anak da, haan nga napintas si pagbanagan da. Dagiti anak da, agbalin nga drug addict. Dagiti anak da, agbalin nga barteg. Dagiti anak da, agbalin da nga sugador. Dagiti anak da, agsisina. Because the power of God is not with them. Awan kadakwada ti panakabalin ni Apo Diyos. So nga ti panakabalin ni Apo Diyos, no adda ka na tayo, sigurado nga napintas ti pagbanagan tayo. So ni Apo Diyos ti mang pabaknang, di pudno a kinabaknang. Tada lagi ti kinabaknang agtaod ti tao. Hangan ni kini Apo Diyos. Ngayon, no nagtaod ti kinabaknang kini Apo Diyos, sigurado nga mangted ka na tayo ti kinaragsak. Ya? Tako na ijay Proverbio chapter 10 verse 22, nga ti kinabaknang nga naggapo kini Apo Diyos, mang paragsak, saan nga mang paladingit. Ya? Dahil ti kinabaknang nga ito na po Diyos. Nyati ko na dito Deuteronomy, chapter 8 verse 18. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers as it is this day. So ti Apo, ti mangted, ti panakabalin, tapno bumaknang ka. Nadal tayo ti wisdom, nagapo kini Apo Diyos. So dahil ti panakabalin, adda na idumduma, nga bilag ka na tayo. Nyari idumduma kung nada ka God's favor. No adda ti favor ni Apo Diyos ka na tayo, sigurado nga napintas amin nga ramidan tayo. Nasaya at dagiti iganwat tayo nga ramidan. Basta adda ti pabor ni Apo Diyos. Ngam na awan ti pabor ni Apo Diyos sa ramidan, agnegosyo ka, agtrabaho ka, nga awan ni Apo Diyos, dibiyag mo, haan nga napintas ti pagbanagan. Ngam no adda ti pabor ni Apo Diyos, ti bilag ni Apo Diyos ka na tayo, napintas ti pagbanagan tayo. Aday-dayaw ti Apo. Okay. Nyo ko na jay Proverbs 10:22. Nyo ko nagtatay. The blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Ti bendisyon nga gapo ti Apo ko na ket mang pabaknang. No, the blessing ni Apo Diyos, sigurado bumaknang kayo. Bumaknang tayo. Rumangay tayo. Sumaya at tibiyag tayo. No, the blessing ni Apo Diyos. So nga daw aton tayo, yung blessing na. Maridayaw ti Apo.
Apo, bendisyonan na kasi kararag ni Habis. Lord, bless me indeed. Enlarge my territory. Let your hands be upon me and keep me from evil. Napindas na dyan yung kararag. Bendisyonan na Apo. Napindas na dyan yung kararag tayo, basta makaring dito agsapa. Apo nga man nakabalin nga Diyos. Bendisyonan na Apo. Palawaam ti opportunity nga para kanyak. Ti imam kumaapod da kanyak, ti dayto yung aldaw. Ay wanandak. Yadayudak ti dakes. Yadayudak ti aksidente. Napindas na dyan yung kararag. Kahit kunanay dyan, nga God granted His request. Awantin posible kini Apo Diyos. Awantin narigat kini Apo Diyos. No dagiti dakes nga ama ko na ti Biblia. No dumawat dagiti anak da. Ikkan da ida, handa nga ikkan ti bato no dumawat dati tinapay. Dagiti dakes nga ama, nagiyay. Anyan tulakid din ni amayong adda sa dilangit. Nga no dumawat kayo, ikkan na kayo. Diyan yaman nga dawatin nyo. Dumawat kayo, kat maikan kayo, una na. Agtuktok kayo, kat ilukatan kayo. Agsapul kayo, kat makasarak kayo. Umay kay kanyak, na kay amin nga grigrigat kan madagdag siya na. Tapag ginanain kayo ko na ni Apo Isos. Iso nga, masapul nga masidag tayo, kini Apo Diyos. Dumawat tayo, ask God's power to get well. Anlang omdas jay panakaamo tayo. Anlang omdas jay panakaamo tayo nga negosyo, nagtrabaho. Sapulan tayo. When no dawatin tayo, ti panakabalin ni Apo Diyos. Okay. Number 1. How to apply God's power to get well. Ura inikanda ka ti usarem, no among usarem, ay useless, ha? Nikanda ka ti logan mo, nga mo ti agmaniho. Di ako malasirbina, ha? Hanga tumaray di logan, no, among usarem. So kastamat niya po Diyos, no inikan na ka ti kinabaknang, how do you use that? Or how do you use that well? When no inikan na kaniya po Diyos ti bilag, dinawat mo ti panakabalin, tapnon ti kastaka, bindisyonan na ka ti Apo. How do you apply God's power? Then, number 1, remember that you are God's creation. Laglagi pa nga pinarsuan na kaniya po Diyos. Maridayaw ti Apo. No pinarsuan na tayo ni Apo Diyos, special tayo. Kalanglanga tayo ti Diyos, kung ano ti Biblia. We are created in the image of God. Iso nga no, kalanglanga tayo ni Apo Diyos, kahit nga sawin nga, adda bilig ka na tayo. Adda na idumduma ka na tayo. Malaksid ano ti patsinyo ke saan kayo nga nagtaod kini Apo Diyos. Kas kalagi ti, kung na tayong siyensya, we know teorya, ti evolusyon. Evolution theory. Nga ti tao kano nga pinarswa ti Diyos. Ti tao kano aksidente nga nagbaling nga tao, nagininot, manipod di jay bisukol, nagbalin nga monkey, santo nagininot nga nagpurma nga napintas ti rupan nga tao. Evolution. Ay nasawen nga transformation, nagtransform lang ang naparswa. Ngayon na tayo, naparswa tayo, madaydayaw ti Apo. Pinarsuan na tayo ti Diyos. So, we are God's creation. Nya ko na naijay, Deuteronomio, chapter 8, verse 18. And you shall remember the Lord your God. You shall remember. Kaya nasawan, laglagipem. Amo nga liplipatan. Nga pinarsuan na ka ti Diyos. Amo nga tagtaga-basitan, tagtagi-basitan, dito'y biyag mo. Ito'y bagim. Tapi narsuana ka niya po Diyos. So ano, anak na ka niya po Diyos, masapul nga da self-confidence mo. Han mo nga ayan ti bagim, ay na po, kakaasyak mo, tamo ko na. Tanak na ka niya po Diyos. Ayawanan ti biyag kon. Anak nga rumang ayen, han mo nga ibagbaga di ay. Tanak na kaniya po Diyos. Adda bendisyon.
Basta mamati ka kini Apo Diyos, agbyag ka para ti Apo, bindisyonan na ka, ti Apo. Rumangay ka, sumayat ka. Palaydayaw ti Apo, may promote ka ti trabaho. Dumakkel ti negosyo. Basta da ka kini Apo Diyos. Amen. So, you shall remember the Lord your God. How to apply God's power to get wealth? Remember the Lord your God. Laglagi pemet ti Diyos. Saan lang nga di bagay? Pinarsuan na ka ti Apo, and then laglagi pemet ti Diyos. And ye shall remember the Lord your God. Sino di Diyos mo? Basit ka di wino dakkel. Dakkel nga Diyos. Diyos ka di nga saan nga makakita? Wino saan nga makangag? Saan? Diyos nga makangag. Hallelujah. Iti nagkararag ni Elias. Sinong bata ni Apo Diyos? Dagiti upat nga gasot nga propeta ni Baal. Awan tinauray da nga sungbat ni Baal. Ta saan nga pudno nga Diyos? Ngayon ni Elias, when he prayed to God, to the Lord, the God of heaven, the Lord answered the prayer of Elijah. Because our God is a true God. Amen. Ti Diyos tayo kat pudno nga Diyos. Saan nga sinan nga Diyos? Haan nga Diyos nga mabagbagkat. Haan nga Diyos nga mabadbaduan. Nakita kayo ti Diyos nga mabadbaduan. Mapunpunasan. Ya. Dilayos jay Rizal. Imbis ko mga jay tao ti salakan na. Jay tao ti mangigigam jay ribultaw. Han? Haan nga legit ti Diyos tayo. Ti Diyos tayo. Legit Diyos nga man nakabalin namin. Palakpakan tayo man ti Apo. Man nakabalin nga Diyos. He is the Lord God. Man nakabalin nga Diyos. Almighty God. So how to apply God's power? Number 3, believe God in applying the power. So ano, ag negosyo kag trabaho ka, Apo, gyaman nagtanda ka kanya. I believe in you. I believe in you, Lord. I believe. Di ba? Di kanda. If we believe in the Lord. So, believe in God. So, dakkel ti maramidan na, no mamatit ka, kini Apo Diyos, nga tulungan na ka. Nya ko na, for it is He who gives you power to get wealth. Laglagi pun tayo. No patyen tayo ni Apo Diyos, it din na ti panakabalin. Kana tayo. Okay, inyati ko na dito. God is giving the power to get wealth to you. Just as surely as He does to Kenneth Copeland. Dagito nababaknang dagito yung anak ni Apo Diyos. Kenneth Copeland. Criplo Dollar. Di pala apelyido na Juan. Nabaknang dollar. Dolyar. Joyce Meyer. Mabubuya tayo Facebook, di ba? Dagito yung tao. Binindisyon na Apo Diyos. Juanita Bynum and Warren Buffett. Billionaires dagito. They know God. Donald Trump. They know God. Pinabak ng ida ni Apo Diyos. Because they believe in the power of God. Ti aming aramidan tayo, no patyen tayo ni Apo Diyos, bindisyonan na tayo. Malagip ko pala ang iti, na kami di mabasin ng ubing. Marigrigat kami mo. Agmulmula da, ti pagay, mais, kamatis, jay. Sakbay da agmula, latatang ko, pininanan ko. Agkararagda. Guri kayo tagkararag tayo. Katpudno. Nga bindisyonan ni Apo Diyos. At danto lagi ti tsimpo nga di karuba mi inibus ti bao ko namin di Pangasinan. Ay utot ko namin di. Bao dito, di ba? Ado ti bao, di. Karuba. Nga mi di pagay ngay mula da. Nakaskas dao ta. Kasla na idumduma. Paray dayaw ti Apo. Ket di jay kamatis, nunad duma. Ket kasla binbindisyonan ti Apo. Di jay chimpo ti panagmula ket may rananto jay kangina na. So, adda lagi ti aramidan ni Apo Diyos.
Dagiti kakabsat ko. Handa nga makaadal ni Diada, siyempre, awan ti kwarta. Ngayon, nagaramid ni Apo Diyos ti pamuspusan. Tapno nakaadal da. Kaadal kami. Tiyagahan na nakaadalan ti kolehiyo. Sala, nagbasa ti kolehiyo, dadak to yan. Kandon. Bible School, din nagbasa. Ijay Luzon Bible Institute. So, nagaramid ni Apo Diyos ti pamuspusan na makaadal na. So nga dada jay, di may sa, may kadwa, sumaruno kanyak, di Amerika. Jay may kapat, di jay Canada. Di may sa, nakasawa mo jay Singapore. Da kami nga lalaki, nga talo, da kami dada di Pilipinas. Tapat kami, di may sa, di jay Amerika. So binindisyonan mo ni Apo Diyos. Basta, agtalag tayo kinkuana. Basta mamati tayo kini Apo Diyos. Puray nohan nga nawadwad. Basta at least naragsak ka. Maray dayaw ti Apo. Tauray mo't naglaplapusanan no nagulo ti biyag nariribok. Agaapa amin nga kakabsat. Diba? Tumayab amin nga kalob ti kaldero kada amin nga pusa kikogtaram gaputa an nga napintas ti riknam. Kaputa adda di jay espiritu nga saan nga napintas. Ngam no adda ni Apo Diyos kaladayo. Napintas ti biyag. Matay dayaw ti Apo. Mapnek tayo di adda kaladayo. Ngam no ang pekasta, no kayat tayo ti umadado. Di kinabak nang tayo, tapno adadumot ti usarin tayo. Tan nakamikan ni Apo Diyos no mo kasapulan. Mga kasapulan, napaitid ko nga rod ko na ni Apo Diyos. Alam nung kasapulan, itid ti Apo. Basta dawatan tayo. No kaya't mo ti rumangay, bumaknang, tapnon ti kastagad, ado ti matulungam. Matulungam di kapsat mo. Matulungam dagiti anak mo, apom, karubam. Tapnon ti kastagad, sumayat mo ti biyagda. So ikan na ka ni Apo Diyos. Ngam no mo kasapulan ang nangaitin. No ang kang agdawat han nangaitin. Ngam no sa pulan, uwin no dawatin tayo, nga papaknangan na tayo ni Apo Diyos. Papaknangan na. Amen. Amen. Kung naman takabay mo. Amen. Hallelujah. Praise God. Papaknangan na ka ni Apo Diyos. Basta dawatan. Pwede yung kaya't ayang napintas ti kapilya tayo. Yeah. Datayon ti mang trabaho, datayon ti mang finance ti kapilya. Taan tayo nga agsulsulisit. Tanabak nang ni Apo Diyos tayo. No pabaknagan na kayo, pa'y manumuladitan nga ilipas. Praise God. So, kararag tayo, kini Apo Diyos. Bindisyon na tayo. Kan na tayo ti sirip. God will give us wisdom, power, to produce wealth. Anyaman nga pamayan. Basta nasayaan. Ang lagi di nga illegal. Agtrabaho ka, negosyo ka. Yeah. Ado ti negosyo data. No kayat mo ti agnegosyo. Aglako-lako. In online. Ano ko nagiti online. Business. Okay? Basta legal. Laki di. Basta aramidin tayo. Naomot aramidin tayo. Kasano nga ron? Ay kaya kararag tayo agmalmalim. Apo, bindisyonan na, tulungan na. Kaya ang mga mapanjital-talon, tapnog mula ka, agsibog ka, di ang napintas, di ang awante apitab. Ngem no, agkararag ka ni Apo Diyos, kaya trabaho ka, Apo, tulungan na, bindisyonan dagiti mulak, bindisyonan dagiti tarakin ko, bindisyonan dagiti anak ko, tapnawan ti agsaksakit, tapnawan ti hospital, aywana mida, kadagiti aksidente, iyadayo mida, kadagiti dakes, tapno mayadayuda, ti pakaisagmakan. Di napinta, saan? Bumaknang ka. Sigurado nga rumang ay tayo. Okay. So, dito di ko na ni Harold Herring. So, kitain nyo dyan, haroldherring.com. Ado lagi di lecture dyan, videos, articles, may papanti na Christian one nga biyag.
Kaya't ni Apo Diyos nga parang ayon na tayo. Then Acts 10:34, then Peter opened his mouth and said, of a truth, I perceive that God is no respecter of persons. No pinabaknang na dagiti duma apay sikahan. Pinabaknang na dagiti duma pinarangay na ida apay sikahan na nga parangayan ni Apo Dios. Awan ti idumduma ni Apo Dios. Basta dawatan tayo. Ngamin dagijay rimang ay dinawat da. Nagtrabaho da. Ket pinarangay da ni Apo Dios. Okay. Matthew chapter 7 verse 11, Amplified Bible. If you then evil as you are, know how to give good, and advantageous gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven, perfect as He is, niya po Diyos ka perfecto, nga Diyos, saan nga dakes, nga Diyos, give good and advantageous things to those who keep on asking Him. Basta tuloy-tuloy tayo. Ngagdaw-dawat king kwa na. Tel daw kin tirabi. Apo tulungan dak. Bendisyonan dak apo. Apo parang ayan dak. Papanan na dayay. Noon nga parang ayan ni Apo Diyos. Amen. Palakpakan tayo man ti Apo. So keep on asking the Lord. Because God is good. He is not an evil Father. He is a good Father. He is a perfect Father. Perfecto nga Ama. Ang nga kayat nga lagi anak na kay agregat. Bastag dawat tayo kinkwana. God wants us to be abundantly blessed so we can bless others. Kuna ni Harold Herring. Kayat ni Apo Diyos nga mabindisyonan tayo, tinawadwad. Tapno, mabindisyonan ti sa bali. Di ko nakngarodan din nga no duma kasano agbalin tayo nga blessing no datayo kay hantay mga blessing, hantay mga nabindisyonan. So we have to be blessed to bless others. Amen. Kunang takabay mo, mabindisyonan ka. Yeah, mabindisyonan ka. Tapno mabindisyonan. Dagiti pamilyam. Kakapsat mo. Karubam. Siyempre no, nabindisyonan ka, dinaisip ka, ang dagiti nga nabindisyonan, po, bigat pa lang na kami suot. Dagiti awan ti blessing ni Apo Diyos. Problema nga kanayon ti panunutan na. Bayam ta problema na ti bukod na. Don't problem your problem. Give it to God. Amen. Apo makamukan. Ada problema ti kwarta, problema ti salunat, problema ti kasapulan. Apo, itad ko ka. Sikan ti makamo. Amo nga bakbaklayan, kaslalay. Bakit nga nakilugan? Nga kiangan, nga kunada. Nakilugan. Makilugan naman, nakilugan. Nagtugawan ni jay lugan. Dasusoon na nga labba. Di na matidisol jay labba na, susoonan na lata. Nakalugan lang aro din. So, no the problema tayo. Hantay nga awitin. Ito tayo ni Apo Diyos. Kung ni Apo Isos kamang tumi. May kay kanya. Da kayo nga marigrigatan. Madagdag sinan. Tapag ginanayan kayo. Kararag tayo kini Apo Diyos. Agtalag tayo kini Apo Diyos. Trusting God. Nga kung na Genesis chapter 12, 2, dititikarin ni Apo Diyos di Israel. And I will make you a great nation, and I will bless you with abundant increase of favors, and make your name famous and distinguished, and you will be blessing or dispensing good to others. Kita nyo ti Israel. Binindisyonan ni Apo Diyos. Inkarina dita. So nga ti Israel, nabindisyonan, ti agriculture, ti technology, oray basit nga nasyon, nga madati iman ni Apo Diyos jay. Kastamot ka na tayo, noda ni Apo Diyos ka na tayo, oray basit tayo, noda ni Apo Diyos. Dahil ito importante. Amen. Hallelujah. Palakpakan tayo di Apo. Oray, unay nga nawatwat, ti kwartang palang tata.
no dan niya po Diyos, naragsak ka. Because the blessings of the Lord will make us rich. And it will not add sorrow on it. Han nga mangtad tila dingit, titad niya po Diyos nga blessing. Ephesians chapter 3 verse 20, the Amplified Bible. Now to Him who, in consequence of the action of His power that is at work within us, is able to carry out His purpose and do super abundantly. Napindas daya yung translation. Far over and above all that we dare to ask or think, beyond our highest prayers and desires, thoughts and hopes or dreams. Dahil Diyos tayo, nga makabaal, nga garamid, karagiti banbanag, ijay nalablabas, pay nga panunutan tayo, kung na aramidan ni Apo Diyos. Noon niya dinawat mo, ado pa'y gayam titid na, paday dayaw ti Apo. Tati Diyos tayo, kung manakabalin, nabak nang nga Diyos, iso din ang parswa, ti langit kan ti daga. Ya? Dagiti balbalitok, kukot ni Apo Diyos, pinarswa na. Intid na ti tao, tapno sa rin na. Kahit day ama tayo, iso day jay. Dagiti mamatikin ni Apo Diyos, nagbalin tayong anak ni Apo Diyos. Ya, dakalintigan tayo nga umawag kinkwa na Abba, Father. Ama. So, nga umawag tayo ni Apo Diyos, Ama. God. Father God. Kat ni Apo Diyos, tulungan na tayo. 2 Corinthians 9:8. And God is able to make all grace. Mabalin ng aramidan dagiti amin nga parabor. Nga may paay ka na tayo. Every favor and earthly blessing come to you in abundance, so that you may always and under all circumstances and whatever the need by self-sufficient. Okay? Possessing enough to require no aid or support and furnish in abundance for every good work. So nga bendisyon na natin ni Apo Diyos, tapno agaramid tete at adupay. Nga naimbag nga ramid. Hallelujah. Kana ka nga bendisyon na ni Apo Diyos, tapno umadot ti bisyo, man. Bendisyon na ka ni Apo Diyos, tapno at adupay ti maramidam. Maridayaw ti Apo. So nga dayjay ti kayat ti Apo. So nga no dawatan tayo, nga bendisyon na natin ni Apo Diyos, tapno at adot ti maramidan tayo, sigurado. Nga bendisyon na tayo, ti Apo. Hallelujah. So, dayjay ti amin site ti dating aldaw. Sabi ko taadda kan kanayon tipan nakabalin ni Apo Diyos kada tayo. Tapnon ti kasta. Mapataod tayo dagiti kinabaknang. We can get well by the power of God. Pabayan ti pan nakabalin ni Apo Diyos. Kaya day nati kitkitaan tayo. May sangal da. One day. 5 years, 10 years, nakamay ni Apo Isos. Ando nga manayan ti pagparkingan ti luglugan, tadamin luglugan yon. I declare that. Amen. I-declare tayo. Palakpakan tayo man ti Apo. I declare. Babaen tinagan ni Apo Isos. Papaknangan ta kayo. Paraburan ta kayo. Tapnon ti kasta, may daydayaw ni Apo Diyos. Dito yung lugar. Kapukan ta kayo. Praise God. Tumakder tayo amin. Andan tayo man di great is thy faithfulness. Kinamatalag ni Apo Diyos. Kitag na nayon. Oh God, my Father, there is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions defend. As Thou hast been, Thou forever will be. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Great is thy faithfulness. Great is thy
Hallelujah. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Hallelujah. Naimbag ti Apo. Atalek ni Apo Diyos kada tayo. Don't foresee endureth thy own their presence to cheer and to God, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings of mine with 10,000 beside. Hallelujah. Let's worship the Lord. Hallelujah. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, to me. Hallelujah. Punulaw na yung ating Diyos tayo, kat matalag. Ana nga baybayan, dagiti anak na. Basta kumamang tayo kini Apo Diyos, tulungan na tayo, agasan na dagiti sakit tayo, bendisyonan na dagiti trabaho tayo, negosyo tayo, bendisyonan na dagiti anak tayo. Kada amin nga ramidan tayo, parang ayon na. Kapot at ikinamatalag ti Diyos kadagnanayon. His faithfulness endures forever. Matalag ni Apo Diyos. Aanpay nga nalpas, no da suot king ka, no da problema, aanpay nga nalpas ti Apo. At da kayat na nga ramidan. Nga dakdak ka, na pinpintas, para tibiyag mo. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, I pray nga binisyonam dagito yung kapsat. Apo tulungan mida para pura mida. Apo dagiti masakit aggas sa mida. Apo binisyonam dagiti trabaho da. Dagiti taltalon da Apo. Dagiti tarakganda. Mulmula da Apo Diyos. Tulungan mida. Apo dagiti trabaho Apo. Ikami da o Diyos ti kasayaatan nga trabaho. I-promote mo ida. Tapnon ti kasta Apo romang ayda. Saan lang ang espirituan. Apo dagiti negosyo da. Bendisyonam. Tulungam Apo tunggal maysa, ikanda kami ti kinasirip, tapnon ti kasta, mabalin mi Apo nga ramiden, ganwat, dagiti amin Apo nga napintas nga ganwat mi, ket Apo amin nga ramiden mi ket rumangay, gaputadda ka nga Diyos nga mataleg, nga pagserserbyan mi. Lord, bendisyonam dagiti akapsat, tulungam mi da, sagida mi da Apo, tulungam Apo dagiti anyaman o Diyos nga, nyaman o Diyos nga agdama Apo nga kasasaad da when na panakasuot Apo ti pamati da dawaten mi nga dawate ko Diyos nga papigsa mi da Apo sika o Diyos ti mangibaga mangsagid kadakwada mangiparik na kadakwada ngay ayatem ida Apo. Lord, thank you God tinter mo ti biyag mo ijay cross tapnon ti kasta may salakan kami Apo dagiti kasapulan mi babasit dalaeng Apo inted mo ti kakaiso ng anak mo. Tapno may salakan kami, mabalbaliwan ti biyag mi, maagasan dagiti saksakit mi Apo. Dagiti kasapulan mi, problema mi, babasit dalangkin ka. Kabailam, nga sulbaran ti anyaman nga kanito Apo. Mabalin mo Apo, nga balbaliwan dagiti banbana ko Diyos. Mabalin mo ti agaramid ti dalan Apo, uray payawan ti dalan, pamuspusan. Ngem agaramid ka kadagiti pamuspusan pamayan. Tapnon ti kasta may patungpal ti kayat mo kadagiti amin nga mamatikin ka. Bendisyonam dagiti akapsan tulungan mi da. Ket Apo ay wanan da kami iti daytoy nga lawas. Ket iyadayo da kami ti anyaman nga kinadakas, anyaman nga saan nga naimbag.
anyaman nga aksidente ay wanan da kami. Tulungan da kami. Tapno dagiti amin nga ramiden mi, iti dayto Apo nga lawas. Kaya agbaligi kami Apo, mayadayo kami, ti anyaman nga aramid ti kabuso. Thank you, Lord God. Bless everyone, O God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.